Good morning. This is Sunday, the 19th of April. Let's talk about the Holy Spirit, my senior partner. You read from Acts 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." I honestly feel that believers today do not regard the Holy Spirit as they really should. The church is not a church without the Holy Spirit. To be filled with the Spirit means to be controlled by the Spirit. Psalm 92 verse 12, "The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing." The word flourish means there to blossom, to break forth. That is what God wants for you, for me, to become the person He wants you to be. Not somebody else, but the real you. Flourishing is just another word, I suppose, for being filled with the Holy Spirit of God. How can we experience the power of the Holy Spirit in our everyday life? Every Christian has the Holy Spirit inside of him. That happened the day when he gave his life to Jesus and got born again. Ephesians 1 verse 30 says, "In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom you also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." However, very few Christians enjoy the power of the Holy Spirit. What is the result of being filled with the Holy Spirit of God? There are 4 things the Holy Spirit wants to do for you. When you choose to surrender your life to the control of the Holy Spirit, God does something marvelous inside of you. Number 1, the Holy Spirit gives you power in times of temptation. Dwight Edwards wrote in his book, Revolution Within, that most Christians think of their salvation experience as going through a car wash. Car goes into a car wash, a very dirty car full of mud and grime, and comes out a clean, shiny car, but it's still a car. We are still living in a mortal body, prone to sin. However, there's a vast difference between a car wash and being washed in the blood of the Lamb. We must never forget that before we came to the Lord, we were dirty sinners. Our lives controlled by sin. But when we got saved, our sins were washed away. But are we basically still sinners? What most Christians don't realize is that somewhere between the power wash and the power rinse cycle, God dropped a brand new engine inside of us when we got saved. Now we think the old engine is still there, but God gave us a brand new one, brand new set of desires. 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." When we came out of our salvation experience, we have that new power, that new set of desires in us, within us. Romans 12:2. "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God." There are 3 words we must take notice of: transformed, renewing, and mind. Transformed, according to the Greek Word Study Dictionary, the Greek word for that is metamorpho, where the word metamorphosis comes from. It says, an invisible process in Christians which takes place or begin to take place during their life in this age. The word renewing means to renew quantitatively, a renovation which makes a person different than in the past. And the word mind, also translated as heart,
It's an organ of mental perception and apprehension of conscious life, of consciousness preceding actions and judging them. In other words, think before you act. Don't be impulsive. It is intelligent understanding. We can still allow ourselves to operate with the old engine, but only a fool will make such a choice. God has given us a brand new power, and that power is the Holy Spirit. It's an act of faith. Apostle Paul asked a question, shall we continue in sin? And in Romans 6 verse 2, he answers that, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism, in other words, immersed with the Holy Spirit. Baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. We must not be sin conscious, we must be holiness conscious. Our mind can be our greatest problem. Becoming Christian, God does not want us, the rest of our lives, to be characterized by defeat and sin. The fact is that new engine in us, our life can be characterized by victory and by holiness. Holy Spirit gives us power in time of temptation. Do we have to do what do we have to do to experience that power? You must know the condition of your old engine, of your old nature or old desires. The old desires we were all born with, of course, are opposed to the things of God. Galatians 5 verse 16 says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh, that's the old desires, that old engine. The flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The law identifies sin, of course. There's a civil war going on between the old engine and the new one. Romans 6 verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with Christ, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. The old set of desires are crucified. It is no more power. It has no more power over our lives. Verse 11 of Romans 6. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. The word reckon there means to value or to esteem. That is mind consciousness, preceding actions and judging them. In other words, as I've said, think before you act. Don't be impulsive. Can you see what major role the mind plays in the believer's life of defeat or victory over sin? Verse 12, Romans 6. Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Second one, the Holy Spirit gives direction in times of confusion. John 14 verse 16 says, And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells
with you and will be in you. I will not leave you orphans, says Jesus. I will come to you. And Romans 8 verse 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. This is a very important piece of scripture, this one. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So how do you know you are led by the Holy Ghost? It could happen that you suddenly thought of somebody that you haven't seen for quite a while, or didn't think about that person. Or you dream of somebody. Then it's the Holy Spirit who wants you to pray for that person. Maybe you plan to go somewhere, but you just have the feeling that something is not right. And then you maybe think that's intuition. That's the prompting of the Holy Spirit to warn you about something. Pay close attention to that. Number 3, the Holy Spirit offers us courage in times of opportunity. Let's go to the story of Stephen, the first martyr of Christ. What gave Stephen the courage to address the spiritual leaders of the Sanhedrin in this way? Listen what he said. Acts 7 verse 51. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the Just One, of whom you now have become the betrayers and murderers. Think of yourself saying that to your church board. Who gave him the courage to stand his ground in the face of being stoned to death? Verse 55. But he, being full of the Holy Spirit, that's the crux of the whole matter. He's full of the Holy Spirit. Gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. Jesus was standing to honor his servant, Stephen, for his courage. Because Jesus went to heaven to sit at the right hand of the Majesty on high, according to Hebrews 1 verse 3. Who gave Stephen the courage to forgive his executioners? Acts 7 verse 60. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. He died. It was only the power of the Holy Spirit who controlled him that gave him this courage in a time of opportunity. The Holy Spirit offers comfort in times of stress. That is number 4. What do you do when the doctor diagnoses you with cancer? When your employer tells you your services are no longer needed? When your spouse tells you he or she doesn't love you anymore? If the phone rings at midnight and someone on the other side tells you your child was killed in a fatal accident? You have a choice as a Christian. You can either be filled with anger or fear, or you can allow the peace of God that passes all human comprehension to take control of your life. I'll close with this. These are just some of the benefits of being controlled by the Holy Spirit. To be filled by the Holy Spirit is a command from Jesus. It's not only a promise. May God bless you. Amen. Goeiemôre, ek groet u hier uit 'n koue Williston uit. Dis die 19de April en die winter is op ons. En ons gesels oor 'n pragtige onderwerp vandag. Ek noem dit die Heilige Gees, my senior vernoot. Kom ons lees uit Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ek glo steeds dat gelowiges nie genoeg aandag gee aan die Heilige Gees nie.
Die kerk is nie 'n kerk sonder die Heilige Gees nie. Om met die Heilige Gees vervul te wees, beteken om ook deur die Heilige Gees beheer en gelei te word. Luister wat sê Psalm 92 van vers 12. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Hierdie woordjie groei en opgroei wat hier gebruik word 3 maal in hierdie paar versies. Engelse vertaling sê flourish. Dit beteken om te blom, om uit te breek. Dit is wat God vir sy kind wil hê. Hy wil hê ons moet so lewe. Dit moet die kenmerk van ons as persoon wees. Ons moet die persoon wees wat ons moet wees, wat God ons wil hê. Ons moet nie iemand anders wees nie. Ons moet die werklike ek, die werklike jy wees. Op te groei, glo ek, is net 'n ander beskrywing om te sê, om vervul te wees met die Heilige Gees. Hoe kan ek die krag van die Heilige Gees ervaar in my daaglikse lewe? Elke kind van God het die Heilige Gees binne in hom. Dit het gebeur die dag toe jy Jesus aangeneem het en wedergebore geraak het. Efesiërs 1 vers 13 sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Ons ongelukkig min Christene wat die krag van die Heilige Gees in hulle het besit laat werk. Wat is die resultaat daarvan om met die Heilige Gees gevul te wees? Daar's minstens 4 dinge wat die Heilige Gees vir jou wil doen. Dit is wanneer jy jou hele lewe oorgee aan sy beheer. Hy gee jou krag in tyd van versoeking. Dwight Edwards skryf in sy boek Revolution Within, dat meeste Christene hulle redding beskou soos om jou motor te laat was by 'n motorwas, car wash. Die motor gaan vuil daarin, vol modder, en vieslik vuil. As jy aan die ander kant uitkom, is hy skoon en blink, maar hy is nog steeds 'n motor. Ons lewe in 'n gevalle liggaam, blootgestel aan sonde. Ons het geërf van Adam. Daar's egter 'n groot verskil tussen 'n motorwas en om gewas te wees in die bloed van die lam. Ons moet nooit vergeet dat toe ons daar Jesus gekom het, ons 'n vuil sondaar met lewensbeheer deur sonde was nie. Maar toe ons gered is ons sondes vergewe, is weggewas, skoon gewas. Is ons daarna basies nog steeds sondaars? Wat baie Christene nie besef nie, is dat iewers in die proses van motorwas God 'n splinter nuwe masjien aangesit het. Daardie dag toe ons gered is. Soms dink gelowiges die ou masjien is nog daar, maar God het ons 'n nuwe masjien, 'n nuwe stel waardes gegee. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, die ou engine het verbygegaan, het weggeraak, het uitgehaal. Kyk, dit het alles nuut geword, ons het 'n nuwe engine gekry. Die dag toe ons gered is, het ons 'n nuwe engine, 'n nuwe bron van krag, 'n nuwe stel waardes ontvang. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hier's 3 woorde wat ek wil uitlig in hierdie teksvers. Verander, vernuwing en gemoed. Die Greek Word Study Dictionary sê hiervan, verander, die woord verander, Griekse woord metamorfo, is 'n onsigbare proses in 'n kind van die Here se lewe wat plaasvind of begin plaasvind gedurende sy aardse wandel. Die woord vernuwing, om kwaliteitsgewys vernuwe te word, 'n herskepping wat 'n persoon anders maak as wat hy voorheen was. Kosbaar. Die woordjie gemoed, met ander woorde ons gedagtes of ons hart wat die Bybel ook van praat, is 'n orgaan van geestelike begrip, 'n bewuste lewe, die bewustheid van dade
voorafgaan en dit beoordeel voor aksie. Met ander woorde, kort gestel, as jy moet dink voordat jy iets doen, moenie impulsief wees nie. Dis wat die gemoed betref. Natuurlik kan ons nog steeds optree volgens die ou masjien, maar of die ou gewoond is, wat is dom om dit te doen, is dit nie. God het ons 'n splinte nuwe krag te bedeel, die Heilige Gees. Dis die daad van geloof. Alles hier gaan oor geloof. Apostel Paulus vra die vraag, sal ons dan nog in sonde lewe? Sê hy dan, Romeine 6 vers 1, en dan sê hy in vers 2, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons is begrawe in sy dood deur die Heilige Gees. Ons moet nie sonde bewus wees nie, ons moet heiligmaking bewus wees. Ons gedagtes is ons grootste probleem. Dit ons 5 sintuie vir ons vertel. Toe ons gelowig geword het, wou God nooit gehad het dat ons die hele lewe in sonde en neerlag moet lewe nie. Die feit dat daar nou 'n nuwe masjien, 'n nuwe engine hier binne in ons is, maak dat ons lewe gekenmerk word deur oorwinning en heiligmaking. Nommer 1, die Heilige Gees gee ons krag in tyd van versoeking. Wat moet ons doen om daardie krag te ervaar? Ons moet die kondisie van ons ou masjien, ons ou natuur moet ons ken. Ou begeertes waarmee ons gebore is, hulle opponeer die dinge van die nuwe engine van die Here. Galasiërs 5:16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Onthou, die wet identifiseer sonde. Al vind 'n burgeroorlog plaas tussen hierdie ou en die nuwe masjien wat binne ons is. Vers 6 van Romeine 6. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens, ons ou masjien saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ou begeertes is gekruisig, hulle het gesterf. Dat het geen mag meer oor ons nie. Vers 11, Romeine 6. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, want lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Die woordjie reken daar is om die waarde te bepaal. Die reken is daar 'n boekhoukundige term. Ons moet met oorleg dade vooraf beoordeel, voordat ons oorgaan tot aksie. Ons net ook gesê het, dink voordat jy handel, moenie impulsief wees nie. Kan jy sien watter belangrike rol ons gedagtewêreld in die gelowige se lewe speel? Dit kan vir jou oorwinning veroorsaak, dit kan vir jou die onderspit laat delf. Vers 12 van Romeine 6. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Die tweede punt. Heilige Gees gee vir ons leiding in tye van verwarring. Daar kom dinge ons pad langs wat ons nie verstaan nie. En Jesus self sê, Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid, en hy sê julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sê julle nie as wese agterlaat nie. Belofte, ek kom weer na julle toe.
En Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Baie belangrike teksvers hierdie. Nou hoe weet jy as jy of jy deur die Gees van God gelei word? Dit gebeur soms dat jy skielik aan iemand dink. Iemand kom voor jou, net sy gesig kom voor jou. Jy het lanklaas aan hom gedink of van hom gehoor. Of jy droom van so 'n persoon. Dis die Heilige Gees wat wil hê daai persoon bid. Dit kom nie sommer van self, dit is nie intuïsie nie. Jy beplan dalk om iewers heen te gaan, maar skielik voel jy nie gemaklik oor hierdie besluit nie. En jy dink sommer, dis seker maar sommer. Dis die Heilige Gees wat jou maan. Vir jou sê, pas op, wees versigtig, kyk na jou planne, wysig dit dalk bietjie. Nommer 3. Heilige Gees gee vir jou moed en krag in situasies. Wat het vir Stefanus die krag gegee om die geestelike leiers van die Sanhedrin aan te vat op so 'n wyse soos wat hy gedoen het? Stel jouself voor, jy staan voor 'n kerkraad en jy sê vir hulle die volgende, wat sê Stefanus vir die Fariseërs en skrifgeleerdes gesê het, Handelinge 7 vers 51. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Wat doen jy van die profete, het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Wie het vir hierdie Stefanus die moed en die krag gegee om sy stand te neem, terwyl die dood van stediging om in die gesig gestaar het? Vers 55. Maar hy was, hier is die antwoord, vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen, en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Jesus staan aan die regterhand van sy Vader, en hy kyk af wat gebeur met Stefanus. Hy eer hierdie kind van hom se mannemoed. Want Jesus, onthou julle, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. Dit sê Hebreërs 1 vers 3 vir ons. Weet vir Stefanus die krag gegee om sy moordenaars te vergewe. Handelinge 7 vers 60. Nou op sy neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Dit was die krag van die Heilige Gees, onder wie se leiding hy was, wat hom hierdie moed gegee het. Die vierde plek, laaste plek. Gees bied vir ons troos in tye van geweldige spanning of stres. Wat doen jy wanneer die dokter jou diagnoseer met kanker? Wat doen jy wanneer jou werkgewer jou inlig dat jou dienste nie meer benodig word nie? Wanneer jou gade sê hy of sy het jou nie meer lief nie? Wanneer jou foon op die middag lui en die een aan die ander kant sê vir jou kind was in 'n noodlottige motorongeluk gewees. As kind van God het jy die keuse om te verval in woede of in angs, of om die Heilige Gees toe te laat, om die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou lewe te laat beheer. Ons sluit af. Hier is dit 'n paar van die wonderlike voordele wat jy kan beleef wanneer jy deur die Heilige Gees van God gelei word. Om vol te wees van die Heilige Gees is Jesus se opdrag aan ons. Dis nie 'n belofte nie, dis 'n opdrag. Wees julle vervul met die Heilige Gees. Mag die Here u seën. Amen.